4 serangkai tuan rumah diantaranya Bapak Ida Nuryono, Cak Tikno Tias, Cak Sutobayu, Iim Putra. Yowo didampingi Kang Bakrida sudah di atas, Bapak Dukun Misari sudah di atas, sekaligus cuma didampingi terutama Bapak Khairul, Ugi Pakal Kidul, keluarga besar ikut serta terima tamu pengundang, Cak Yoga Iyadi, Bapak Kampung Rawit, Bapak Kampung Salicika, Cak Mul Iim, diantaranya selamat Bapak Pita, Cak Mul Khairul, Bapak Sutri, Kang Trisno Okta. Sekaligus diminta Saji Hengki sebagai calon Rebuwaki. Oke, di rumah sendirian. Satu yar Bapak Tina, diantaranya Bapak Susiana, Sampur di atas, Bapak Lilis, keluarga besar, Kang Durajat Husnul, Wonokerto, Rebu Kliwon, Bung Siatno, Bapak Rita, Bapak sopo iki? Oh, Kang Sai dangdut pulang, Mas Wawan, Bapak Sakila, Ide Nuryono Putra. Ini yang diminta. Diantaranya 4 bersaudara penulis buku andalan. Ini yang diminta. Kang Suli Soleh, Kang Cari Sutopo, grup Spidol Ajaib, Kang Cari Subroto, Hartono Wahid, penulis, Bayu Putra, ayo, Rawit Putra, putra Pak Kampung Rawit sebagai putra penerus. Ini yang diminta 4 serangkai tuan rumah. Cak Ketang sekalian, Cak Adin, adik Adin ayo. Memang Pakal Kidul kekompakan luar binasa. Pimpinan Kang Bakrida, calon Kemis Legi di bulan Rasul, kumpul di rumahnya Abah Agus Solikin, Bodang Kelapa Sawit, Tayub Asli, Diva Laras, siap. Coba 2 bersaudara, Bunda Erni, Bunda Suliha, ke sini. Ketereng asoro pakanin Kang Bakri, soro bega mak soro korong renggenda. Ayo menanggung pikiran Kang Ida Nuryono, benar mak ngapus angin sayang, pikiran mak ngapus angin, malah makin gedeng teka bolong le. Pak tayang, bu tayang, ngabarak-barak arenale, dunga timur kalarenya angsang, jarak berak Pak Sutobayu, nambah pikir sepos ngering sepong. Obu pandak jak minyain,
Monsela jeng maksir keseran ale Monsela mbak terjak kenga ini putra maleta lajeng nak kepikiran le ya sino paling ya mari eling-eling ayo bunda wis serkong serkong jatim kurang geser Pak. Ya oke. Pada besok
Oh Riko Hangcut sayang liyane sing ana Riko agati lamunan mulane ya ora welaso jeneng temenan rasane kaya sing ceretan sun angen-angen ya ro sampe lender isun ipeni pada bisa kelaksan bisa gandeng riko umpama bisa keturutan mandate yo gari leko Riko Hangcut sayang liyane sing ana Riko agati lamunan mulane ya ora welaso sun iki jeneng temenan rasane kaya sing ceretan sun angen-angen ya ora sampe lender isun ipene
bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ing nyatane sampe saiki dadi rada nanging piye kabeh iki wis kebacut ibarat kubur bakal dadi sego kula ketutku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak lopo kabeh iki ora perlu diketuni janjimu biyen sanggup aku ngeteni kowe lan aku muga dadi jodhone ora kena prawane tak anteni rodone ora nyono sampean sabar ngeteni ning nyatane tresnomu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane aduh tresno bebojoan selasi iya Matur suwun atas penghormatan Patrage tuan rumah diantaranya Bapak Iden Nuryono, Cak Tikno, Bapak Tias, Suto, Bapak Bayu, Iim Putra, terutama didampingi sebagai pengundang pendamping penanggung jawab penuh, promotor Pakil Kidul Kang Bakri, Bapak Ida, Bung Khairul Yogayadi, Bapak Kampung Rawit Putra, Kampung Salijika, diantara Cak Mul Iim, Selamat Bapak Pita, Cak Mul Khairul, Bapak Sutri, Trisno Okta, Seki Hengki, calon Rebuaki, Satu Yar Bapak Tina, diantaranya Bapak Susiana, Bapak Lilis, Kang Durajat Husnul Rebu Kliwon, tidak ketinggalan Siatno Bapak Rita, juga tak ketinggalan di grup Spidol Ajaib sebagai promotor Kang Suli Soleh, Kang Jari Sutopo dan kawan-kawan ingkang sampun tindak datang sasono jaipongan sak lajengipun tetap di dalam terima tamu pengundang pendamping putu terpampang sing duwe keamanan desa Pakil Kidul Bapak Kampung Tinarap